kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nana Flora! Nana Flora! Apay ka day, Lloyd anak ko. Ay nawaw! Di yung makita dagita aya. Dagiti mulak asayuti ka day. Wan! Ikatinyo dagita asayuti dita. Jak kayat amakita pa'y dagita. Di nakamot an-anwan ti sayuti amulak ah. Ikatinyo kunakta amangan no di yung mapupuutan. Kat agober dabakod dagita asayuti. Isupay kit di apasalsali iti arubayan mi. Di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos akasta ti mapasamak nakkaw. Naa! No anya mo nga tatinaknakan mo ah. Agraman sayuti iti arubayak. Pagpupudutan manan. Un ata nasakit ti matak ang makakikita kadagita asayuti. No da kayo kat komportable kayo iti narugit nga aglawlaw. Siyak saan? Mula dagita saan arugay. Ay basta! Ikatinyo dahi tanudiyo kayat tiriri. Nagturid ka matin agpuka-pukaw iti arubayan kat bigbigatan. Una, tama ka pasurun ta kaaruba tayo abake. Ay nawaw, para sa'yo ti lang. Kan may isa, saan mo't anagover da bakod gad? No api nga min akum conformity imulmula na dita arubayan na. Mayat kit ditikas jay saan nga isupay agatangan na? Oho, nasakit nga rod ti matak ang makakikita kadagita amula na. Pangasim man bakit? Dakas ti kasta agalad ti may sa akaruba. Narigat matlaang no agul uli magdatao. Ta mga no karkarun dakit di pay. Amom amasikog ka. Gamday tapay lang makiap, apa mo tamom. Ure awan mo dakas nga aramidon dakin ka. Si kapay ti feeling biktima. Asino ti asawam aya? Dadya abakat? Na yan ay bakit? Nagalas ti ugali akasta. Anya ti masapul mo, hari nakkaw. Pasensya kayo, nana. Pasensya. Awan mo't basol mo kanyak. Nangag ko pinagsasawan na kayo ti asawa kita'y bigat, nana. Ah, day-jay ka day. Nutaduma, oray bagbaga akit kaslawan mang mangag na nana. Wan nga raw, agraman dagiti mulak, pagpupudutan na. Tila pagpupudutan lang araw. Kastamot asigod ni bakit mo, nagmayat apalapalan. Isa mababay nakit din kada kayo, nana. Awan pagbainam, tawan basol mo nakaw. Ni bakit mo ti ayan ti bidot. Hare! No. Hare! Ne, isunday ti agpukpukaw nakaw. Agawid kan, tamangan noan yaman ang ti panunutin na. Sakit masikog mo. Amangan noan niya pa'y ti mapasamak kang kwana, makabaso laki de. Pasensya kayo manin, nana. Awan ka di ti mangmangag musika, hare! Agawa am ti mapan iti ayan na, tanday, makaungutan ni bakit mo. Alaam to day no agawid ka, mariisang. Ay nawaw, ugot ti sayuti mo't day tamaray. Wain maray, alaam mo, tasayang mo. Apay ngamin nga inalam amin, maray. Wan ata agungat ni Lloyda. Ti kaaruba yu amasikaw. Wain maray, Na, anya kanuman ang ti pagpupudutan day kya babae. nasakit ti mata na makakit-kita kadagiti mulak maray. Kaya't na nga ikatak, tamangan no aguber da bakod. Ay nawaw, nakatangtangsit mo't day tamasikaw. Hay na maray, ugali nanti kasta. Uray mo't idisaan pa'y amasikog. Sa bagay saanan nga epekto ti panagsikog na day tamaray. Talaga laang kiday ang managdakdakas day tatao. Talaga mangibabayin kamot, Lloyda. Apay manan, Pasam da ito surat para ken ka. Naggapo di barangay hall. anya day taya. Hindi man dana ka ni Celia akalugaran tayo. Ay nawaw, iti anya aga po kanumay. Impungot mo kanumot idinaminsan ngal daw. Day jay, ti makagapo. Wen, apay mo takas jay tinaramid mo.
Un ata sa bali ti panagkita na kanya. Iso anaasarak ken kwa na. Kasano sa bali ti panagkita na ken ka? Kasla adda kayat na asawan. Ay unay kan bakit? Jak ammo no nyat aramida ken ka. Sikat ti makaammo asumango ken kwa na. Di mo namnamaan akatuan ka bay. Oh, di siya. Kabalak mo ti sumango asisyak laang ka. Nairwam akon lakay. Anya jay nadamag kaw. Naipabarangay kanuman ti masikog akarubayaw. Wen maray, impabarangay ni Silya. Ay nawaw. Apay kanumaray. Iti anya aga po ang naipabarangay. Tidamag ko, kat impungot na ni Silya, uray awan mo makagapaw. Anya. Agbalan, sanday ta akaruba, maray. Ammo na masikaw ngam kastapay laang ti aramiden na. Talaga na ito lang mutin at ikinatangsit na. Ay naapo aya. Sipud pa'y iday, aging ga ita amasikaw, kat talaga asuki ti barangay hul, maray. Dilag bain mo iti kastang aramiden na. Talaga nga awan babain na day a babae. Inton kwa nadda mapasamak iti sikog na. Day tamo lang ti delikadaw. Narigat ti mapapabasol no bilang man ta dadakas a mapasamak king kuana. Ayun amaray. No adadakas ang mapasamak iti sikog na. Sigurado ada kayo ti pabasulan na. Ammom no anyat ibagbaga dagiti tattao. Ay nawaw. Anya kanumanan. Suki ka kanu ti barangay hall. Anya? Makitam da ita. Awan babain mo iti pada matao. Masikog ka. Ngam maipabarangay ka pay lang. Anya kumaita kanya. No nagreklamo amin anak kaapam. Awanan. Naimbag ko nama. Tanaanos ti taduma anak kaapam. Iso asaan da ka at tinutupan. Una, uray masikuga. Oray masikog ka kat kabalam ti makiapa. Kasta ka de. Ay wana, awan kabuteng ko, hari. Dahi tanto ti isurom iti anak mo. Timang perhuiso iti pada matao. Agrobwata kon, tatang. Anya nga oras ti panagawid mo anak ka. Depende no anya oras amalpas tilakad ko, tatang. Kita di ka agpakarabi eh. Wen, adamot kit di appointment ko. Sa anak nga agpila iti mabayag. Timpagatang ko ken ka di mo liplipatan. Wen, tatang. Dayjay lang ka di ti ipagatang yo. Awanan na yun na. Wan anak ko, day talaang, tay sumot ti umanayan ti kwartak. Okay. Mapanak nga rudan, tatang. Alaam tapayong, taamangan numasapat itudo na. Saanan, tatang? Adda payong dito'y bag ko. Mala, agan anad ka anak ko. Ay nawaw, mabalin ka di adumunden ka? Anya? Dumunden ka tapno makatugawak mo. Ay nawaw, adupay mo ti bakanti Dito'y nga rod mati kayat ko. Kita amasikog da tao. Kastabay laang mati bagam. Naa, sikat ti adda kasapulan na. Sa ita, sikapay lang tinatangsit ngagsasao. Imbes ang makisarita ka itinasaya at kanyak. Hay, makaamu kamutan Sikat ti agadyas. Di mo namnamaan nga idundunan ka pay. Anya? Saan ka mat siguro atulang? Ha? Addan to aldaw mo kunak tumot. Saan laang nga ita ti aldaw? Inton sumaruno, makisarita kayo itinasayaat. Di kay agbalin nga awanan modo. Da kayo lang arudan ti adda kasapulan na, da kayo pa itinatangsit. Ay na, bastos mo't dayja aloyda, tatang. Sino aloyda? Jay masikog akaaruba ni Nana Flora Ni, masikog gaya man da jay. Wan, ngamay na, nakatangtangsit, tatang. Isupay lang, tikas di ti panagsasauna kanyak. Anya mo tinagapaan nyo. Nakaluganak ngamin itay, kat ti kayat na, dumandanak kano tamasikog. Kahit, Saan kun ngay naramid ti kayat na, tatang? ay nawaw. Ti ko namkat masikog. Masikog, ngamay na, nakatangtangsit nga ro, tatang. Isupay laang ti makaungat kanyak itay. Isu abinaybay akon makapaawan ganas met. Ang mga no epekto day ta, ti panagsikog na anak ko. Anyat ko da, Mabel. Ada di yung nagkinaawatan kiniloyda. Adda, nana. Apay, Mike. Nakatangtangsit day ta akarubayaw. Feeling bus. Ti kayat na siguro kat agad just ti amin para kinkwana. Anya? Kastoy nga men, nana.
Ti kayat na kat dumandanak kano. Uray tanalawa pa'y mo ti pagtugawan iti dayjay ajip. Kay, Gaputa makaunget amang ibaga kanyak. Jak pinagustuhan ti kayat na. talagan siya nga awan pagbaliwan dayjay a tao. Tinaibaga ni tatang kanyak amangan kano no epekto dayjay ti panagsikog na. Ngam kasla sa anak amamati nana. Ay nanak kong, talaga ama nagdakdakes dayta ka aruba. Uray idi saan pa'y ama sikaw ket kastanan. So kiti barangay hul dayta. Aya, Wan, dayta ti pudnaw. Jak man amo no anya met tinagustuhan nila kay nakengkwana. no saan na akabutang ni kapitan? No saan na akabutang ti may pabarangay? Datayon ti mangted iti pagnakman na nana. Marmarwam day tatao. Kunak tupay kat kada kayo tatang. Ay nawaw, apay ka di. Nakasaritak ni Nana Flora akaaruba day ja Aloyda. Ket, anya timbaganakan ka. Talaga kanu nga ugali ni Loyda ti kasjay. Uray idi saan pa'y amasikog tatang. Kastaya. Wen, haddan to aldaw day ja babae kunak tumat. Ay, kitaan nyo anak ko. Saan kumaaday ta ti pagbasbasulan nyo? Ni tatang met, madanagan kay man ngaminan. Wan ata makapadanag mo't ngagpaiso ti kasta nga ibagbagam anak ko. Relax kay lang ka di tatang. Sa anak mo't ama nagdakdakes a tao kat. Mala, mangan kamot nga rudan. Imo na akon anangan itay. Anyat sindayo nga'y tatang. Nangyag na antim sarya iti tinula. Adda na ba ti dita aparaken ka? Okay, mga anak mo't nga rudan tatang. Kasta ti plano yung aramiden kin ni Loida. Word maray, but-but ngan milaang. Saan na akabutang ti barangay hulkay? Da kamilatan ti mangtid iti pagnakman na. Ay nawaw, kitain nyo amaray. Sapay masikog dayjay. Saan magkidi nga ita maray? Kaano nga'y maray? Urayan mi ama kapasngay. Sumurot kanto kada kami, wife. Apay mag, Wen ata da tayo ti mga ramid iti plano may. saan nga ta delikada? Saan tayo umatkit di adang ran maray? But-but ngan tay laang tabarang agnakam matay. Ay, manuabulan meten tinapalabas sipud nagpas ngay ni Loyda. Wen nga rod nana, mabalin sa mutan. Mabalinan, timingan tay laang arumwar. Sige, i-text nakto nana. Wan, uren ni Mari Isang, umay tumak kanaw. No kasta, adu tayo nga rod. Wan, Ang masapol nga ag-control tayo latta nana. Ang mga numabigla kat anyakit di ti mapasamak ken kuana. kaun ang amen. Urayan tayo ang mapanmanon iti ayan ni nanang na. Sigurado ang marabyan dayjay nukwa. Ang amangan no itugtugot na ti anak na nana. Saan magkiday, taada nila kay na dita balayda. Nay, isunday ta sumungad. Sakit adda flashlight na. Saan na tayo nga ta ang mairupaan? Sigurado asaan nana. Aguli makay nga rudan tanay. Asidagan iti ayan tayo. Anay ko! Apay na inyak po yung kanyak ti sako! Sino kayo? Kanya ti masapol yung kanyak! Anay! Anay! Ibat ang dag! Kanya ti kasapulan yung kanyak kaya! Pangasayo! Di na kumamatdang ran! At da anak ko amang namnama kanyak! Di buhok ko! Anay ko! Makitayo, nagpartak ating maray nana. Para makita no naturod pa ila ang makiapa day taataaw. Saan nga taan na purwan dayjay? Danag yun ay nana Isang. Saan anapurwan day jay? Kitaan nyo, nakataray tupay. Saan na tayo nga taan na ilasin? Imposible ang mapasamak day tamaray. Rabiin, saan ang makita ti rupa tayo? Sa bagay mutkit di ata inabungan tayo pa'y itisako ti rupa na. Uwan nana, mala, agawid tayo matan tanay, rumabiin.
Sigurado asap-sapulan dakmatan ti pamilya. Muray siyak, agawid akmutan. Ang mga numakaungot nila kay ikaw. Lakay! Lakay! Ne, ano ka? Dagitawanan ba yun? Ay, nawaw. Anyat napasamak kang kaya. Diyak ka mo no asino dagi jay at tao. Saan damat nga agsasao, ngam kinabildak. Kita ang tibok ko, tinungpatungpadak pa eh. Sus, ang mga ano dagiti nakaapam akalugaran tayo, tinangaramid iti kasta. Diyak ka mo lakay, diyak mat nga rod nakita tirupa da. Naimbaglaangan at nakataraya kadagos. Dagiti siguro nakaapam dagita. Himalis dalagit diging ka. Agreklamo aki jay barangay hall lakay. Ay, nawaw. Kasano ko mga reklamo ka? Anya nga rod taramida. Agul uli magaklatan, di kat katawaan da kon. Sino nga ro ti reklamo? Sigurado adagiti nakaapak dagi jay. Narigat ang maduktalan no asino dagita. Saan atunggal sulit ti barangay kat ada CCTV? May sapay. Ado dagiti nakaapam akalugaran tayo. Agraman dagiti taga kabangibang a barangay. May tudum nga raw no asino kadakwada tinangaramid iti kasta. Kas jela tangarudan. Anya nga rod ti maaramidam nga ay. Agbalbaliw ka nga minan. Di mo urayan ang maisagmak ka. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti mapasamakin ka. Gapu iti kinatangsit mo. Adda ni Loida di tabalay da maray. Adda, maray. Kahit kumusta ngay. Saan ang nagreklamo ije barangay hall? Saan ba? Awan siguro mula ang maitudo na Apapaan nakakadipay. Saan mutin, maray? Dua alawasin adinak pinagsasawan, maray. Nagbutang siguro mutang. Sapay la kumaat ang nagbutang nga agpaysaw. Tapno dinan ulitin tikas ding inararamid na. Una, nang runa pa'y kat addan anak na. Nakunampay, maray. Anya nga iti isuro na iti anak na no kas jay laeng. Wen nga rod at ti baso, maray. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta adwa. Kontrolom laang ti saom, ta ang mga numangag nakigday. Saan ang mabalin ang mabisto tayaw? Mayata, agda ka kanayon diti balay. Nasaya day tabakan. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak ta. Ay nawaw, isometer aramida. Nasaya day ta, tapno maliklikam ti apa. Binilang ko kat 2 bulan ang awan nakapapam bakit. Ay ko ha? Nalawlawagan mo't siguro ti panunot mo niya. May mayatan ti kastoy lakay. May mayat ti agpupuklatan dito'y balay. Natal na ti biyang. Wan mo't ngamin. Nataltal na kan naragragsak ti biyag no awan kaapa tayo. Narigat ngagpaysaw no natangsit ti may sa tao. Tama nga no urayin da ka ditadalan. Day tapay ti may sa pagbutbut nga klakay. Ang mga numaisagmakak manen gapo iti kinatangsit ko. Ay, nawaw! Kontrolam ti bagim. Liklikam ti anyaman ariribok. Ti saan apanang kontrol iti unget kat mabalin ang mangitunda wenno mangirugi iti riribok. Laglagi pam asaan laang asika ti maapektaran no diket agraman ti sibubukel a pamilyam. Ngamin no adadakas ang mapasamak ken ka isuda ti numero 1 nga apektado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.